yitwa Teresa Kayikwamba Wagner, umudamu umaze kumenyerwa ko afata rutemikirere akajya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri i Kinshasa yarangiza akerekeza i Burayi gusabira u Rwanda ibihano, kuganira n'ibitangazamakuru bitandukanye by'abanyaburayi ndetse no kuganira n'abayobozi batandukanye b'abanyaburayi by'umwihariko Ububiligi ndetse n'abandi batandukanye, aho uyu mudamu amaze kumenyerwa muri izo diru zo kujya gusabira u Rwanda ibihano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi noneho yaganira n'ikinyamakuru gikomeye cyane cyo mu Budage Deutsche Welle, aho bagarutse ku bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi, avuga ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano bikakaye, agashinja abanyaburayi ko birengagiza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko iyi ntambara bayirengagizeje nuko bafashe Uburusiya, aho bafatiye ibihano bikomeye cyane igihugu cy'Uburusiya, ariko u Rwanda iyo barugezeho ngo baruma bahuhaho. Rero akaba yaganira n'ikinyamakuru Deutsche Welle, aho tugiye garuka ku byo baganiye. Ni ikiganiro gikomeye cyane aho bagarutse ku bintu bitandukanye uko tubigarutseho, ariko n'abatingereka duhite twiyumvira neza cyane uyu Kayikwamba Wagner Teresa aho yaganiraga n'igitangazamakuru, twumve ibyo yavuze. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière... Ibintu biri kuba birababaje cyane ku buyobozi bwa Kongo urimo kwitabira ibiganiro cyangwa bukavuga mu buryo bweruye, bufite impungenge zo kugarura vuba bishoboka ububasha bwa leta mu bice byafashwe, kandi by'umwihariko duhangayikishijwe nuko M23 igaragaza imyitwarire isa n'ubufatanye ku rwego rw'ibigo mpuzamahanga no mu biganiro biri kuba, ariko mu by'ukuri ku butaka ibikorwa birangwa n'urugomo rukomeje ndetse n'igerageza rihoraho ryo kwigarura ibindi bice by'ubutaka. Ubu ni ubutumwa dutanga mu buryo busobanutse neza ku banyamuryango bose b'umuryango mpuzamahanga badusabye kujyana ibiganiro na M23. Twiteguye ibiganiro bifite ireme, ariko nanone hagomba kubaho kubazwa inshingano ku mpande zose zibifitemo uruhare. Ibi ni bimwe mu butumwa bw'ingenzi dutanga. Niba dushaka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari, ntibishoboka hatabayeho kubazwa inshingano. Kubazwa inshingano ntibiza nyuma cyangwa mu gihe kizaza kure, bitangira ubu. Ababigizemo uruhare bose bagomba kubazwa ibyo biyemeje n'ibyo batubahirije. Ibi kandi bivuze ko umuryango mpuzamahanga ugomba kugira uruhare mu gushyiraho uburyo bufatika butuma ibiganiro bifatwa nk'ibifite agaciro. Tuzi neza uwo M23 ishingiyeho, tuzi ko hashyizweho igitutu gito cyiyongera binyuze mu bihano no kubazwa inshingano, ibintu byahinduka vuba. Ubu nibwo butumwa duha abafatanyabikorwa bacu, bamwe badushishikariza gukurikiza inzira ya politiki, ariko ku ruhande rundi bakaba batagaragaza ubushake buhagije ku bijyanye n'ibiri kubera ku butaka. Umunyamakuru yahise abaza Teresa Kayikwamba ati, muvuze ibihano, muvuze ko muzi neza uwo M23 ishingiyeho, ndakeka ko mushaka kuvuga u Rwanda. Teresa Kayikwamba ati, n'u Rwanda si ukubakeka, turabizi ko ari u Rwanda, byemejwe na raporo zigenga z'umuryango w'abibumbye, n'u Rwanda kandi nta wundi. Umunyamakuru wa Deutsche Welle yahise abaza Teresa Kayikwamba ati, niki cyakorwa uyu munsi ngo ibi bintu bihinduke? Hari abavuga ibihano mu by'ubukungu, twabonye ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyizeho ingamba zo gufatira ibihano bamwe mu ntangiriro z'umwaka, ariko bigaragara nkaho nta gikozwe. Teresa Kayikwamba yahise asubiza uyu munyamakuru ati, hari ubunebwe runaka, mu by'ukuri reka nibande ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi, kuko turimo kuganira n'itangazamakuru ry'Uburayi by'umwihariko ku kuba hari byinshi kurushaho byakorwa. Iyo murebye nk'andi makimbirane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiye uhura nayo, ibyo duhora twumva kenshi biturutse mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, nuko bigoye kugera ku bwumvikane hagati y'ibihugu 27 biwugize, buri kimwe gifite uko gisoma ibintu cyangwa kibona ibintu, ariko nta buryo butandukanye bwo gusobanukirwa iyo bigeze ku buzima bw'abantu, nta buryo butandukanye bwo gusobanukirwa iyo bigeze ku gusuzugurwa k'ubusugire bw'imbibi z'igihugu, nta buryo butandukanye bwo gusobanukirwa iyo bigeze ku mutwe witwaje intwaro uhabwa intwaro n'ibikoresho n'igihugu gituranye. Tureba uko byagenze ahandi mu Burayi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi
wafashe ibihano bihambaye bigera ku ruhurirane rw'ibihano birenga 27 byafatiwe Uburusiya. Ibihano birafatwa kandi bifatwa vuba. Natwe rero turasaba uburemere burushijeho, turasaba isesengura ryimbitse ku cyakorwa. Iyo tuvuga ibihano hari ubwoko bwinshi bwabyo. Dushobora kuvuga ibihano ku bantu ku giti cyabo, dushobora kuvuga ibihano bigenewe ibigo cyangwa inzego, dushobora no kuvuga ibihano bigenewe amasosiyete. Aha niho igitutu gikwiye gushyirwa, hagashakwa uburyo bw'imbarutso bushobora gukoreshwa kugira ngo habeho igisubizo gikomeye kurushaho. Ariko kuvuga ko ari ibintu bigoye kugera ku bwumvikane kuri twe ni uburyo bwo kwikuraho ikibazo mu buryo bworoshye cyane. Reka tugaruke ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi, tugaruke ku bihugu by'i Burayi. Mu byumweru bike bishize twagize inama yatanze umusaruro i Paris ku kibazo cy'ubutabazi n'ubufasha bwihutirwa mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nama irangira, u Rwanda rwahise rusubira inyuma ruvuga ko kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bidashoboka hatabayeho M23, kandi aha nubwo bose bari bamaze kwishimirana nyuma y'iyo nama hahise habaho ituze rikomeye, nta wavuze ndetse sina politike tuvuga ku buzima bwa miliyoni z'abantu bashoboraga kurokoka iyo ikibuga cy'indege cya Goma kiba cyarongeye gukora. Indi ngingo iteye impungenge cyane uyu munsi, mu masezerano 8 yatanzwe iduha mu cyumweru gishize, ni yitahuka ry'abahoze ari abarwanyi ba FDLR. Umunyamakuru ati tuzi ko iyo ariyo ngingo igoye kurusha izindi. Hari abavuga ko u Rwanda ruyikoresha nk'urwitwazo rwo gukomeza gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga iki? Ese Kongo yiteguye guherekeza iyo gahunda kugeza igeze ku musozo? Tereza Kayikwamba ati ntitubivuga gusa turabikora. Reka tubivuge mu buryo busobanutse neza, ntitubivuga gusa. CONOPS yashyizweho umukono mu rwego rw'amasezerano ya Washington yo kwa 27 Kamena, ifite inkingi ebyiri. Inkingi ya mbere ireba guca intege no kurandura FDLR, inkingi ya kabiri ireba gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu bwigenga. Bityo tuzi neza ko twafashe izo nshingano. Ku ruhande rwa Kongo ntituvuga izi nshingano mu buryo bw'amagambo gusa. Twatanze ubusabe ku barwanyi ba FDLR ngo bashyire intwaro hasi bajye ku birindiro bya MONUSCO kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo. Mu itangazo basohoye mu byumweru bike bishize bavuze ko inzira zifunze, ko bigoye kugera aho hantu. Kubera iki? Ni ukubera ko ako gace kagenzurwa na M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda. Niba u Rwanda rushaka koko kurangiza ikibazo cya FDLR, rugomba narwo gushyiraho ibihe n'ibisabwa bituma ibyo bishoboka. Il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Ngira ngo muramwiyumviye neza cyane Tereza Kayikwamba Wagner aho yaganiraga n'ikinyamakuru Deutsche Welle. Ibiganiro nk'ibi ni kuri Pilot News TV, ndakomeza kugenda mbibagezaho. Ntibagire gukanda subscribe.